Zamislite, znači, Adem Zilkić je kod mene primao platu 15 godina. I sam se jedno jutro probudio i proglasio sebe za nešto tamo. Znači, to nema nikog smisla. I onda imao podršku tih linija... Čekajte, vi imate problem zato što Adem Zilkić primao kod vas platu, kako kažete, pa... Prosto ilustrujem. Znači, šta to znači? U svojoj... Na čemu sam se ja razišao sa režimom u Beogradu i na čemu se nismo saglasili. Nisam se saglasio na zahtjevu da kidam veze sa Bosnom i Hercegovinom, sa Sarajevom i da ukidam riječ Sandžak u svojoj u organizaciji islamske zajednice. Sandžak u svojoj u organizaciji islamske zajednice. U organizaciji islamske zajednice. Znači, šta to znači? Podržala nas Bosna ili nas ne podržala, mi od ovog odustati nećemo. I da ukidam riječ Sandžak u svojoj u organizaciji islamske zajednice. Zamislite, znači, Adem Zilkić je kod mene primao platu 15 godina. Ja žalim za Jugoslavijom. Ja da sam bio u prilici, još nešto ću kazati, da sam bio ja u prilici da odlučujem, ja bi pristao i na krnju Jugoslaviju, u ime Bosne. Znam da ću biti osuđen zbog ovoga u Bosni. Evo to sad ovdje u javnost govorim. Neko muftiji dijeli lekciju da se ne ponaša prema islamu, to je još jedan paradoks. Onako, dok muftija je taj...